Boleh cuba nak fibro simpat telah don nak pedang jong pi kiba pe ikan ke video kiba la like to exam ya ka post Peon jong ka Meghalaya Lokayukta te la pimpat yo ikan ke jing pentip te la pha biang ke jing pentip ba ya ka tu ka exam kila cancel but ki haban le re exam biang then play kum kan ka notice urgent notice. This is for general information of all concerned that the OMR based examination held on 15 June 2024. Take exam la dap kasantrik June for recruitment for the post of Peon in the Meghalaya Lokayukta is hereby cancelled. Telah cancel no ikatu ka ba pila dap exam. Te kin sapen exam yang sasisin te ya katarik pada kin sapen tip. Due to some discrepancies detected te don detect tu ba antrai kadai gajing chau jor bai gajing kali ha jaka jong yu kiset dagi wepat te nakata kadau te kin haban cancel biang antrai kin haban set mai biang te ka date of examination kin sa pentip yang hadin ling ba ki kot khubori te kitu ki bala da bantu exam te katu boro kala long lada kam mento shu te haban berkrep biang exam sa sin pat te sab biang i katarik namta kane ke exam te tangi di jing pentip khulish bun